iskopao se puno, nije bilo šume, ljudi. Već utek iskopao ruku papiru voda. A rast je bio toliko debelo, jer tu dana rastao baraj sa zemlje. Koliko je bilo debelo. I kad je oboru fino, onda dižu vinte, je bilo drveni, dizal se vinte. I oni dižu gore, pa jedan palije podbacio, debele, pa kad podbacio palije, pa jedan konac priđu plankare te sere. Oni režu, ti su dolu u bari, a jedan je gore, sa paljem. Oni režu se polako, pomalo, piju i tako. Ja se metu roki, pol bureta imati. Pilo rakiju i ništa se nije drugo pilo, samo rakiju. Oni kad uzvuku konac do otak, 5 metira. Onda se opet vratio, pa navuku panj. Navuku panj, čak bilo tude ljudi. Navuku panj opet u bar. Pa podnacijao valjke zublje tamo, iza bare. I sjetni, a dolazi su i 14 metara, to je teren drugi. A ovo svi ovdje daske. Ovdje nema direka u kući. Ovo se čeklo ovako, daske, vi zove daske po starički. Čeklo daske i uklapali dom drugu. A kroz ove daske već su safine drvene. Evo ovdje. I to su probijali kroz dasku. I ne me sad niko da maknuti. A ovdje u sredini vesao šarafe, one drvene, ostali čivije, nizvali čivije. I sve ovako vesao, ne, sve kroz dasku. I to, onda kad su volterisali, 2 reda vetu plike od graba, to se grab pita. Veti jedan red ovako, a drugi ovako. Od 2 puta su blato zabacijali. Ovaj valjda broji neki pod debelu, a vi zapravo 50 centi da je tam debela. 2 puta su blato veća. I onda kad su tako uradili, i sad je ja ljud uredio. Kome da uredi? Na njoj ima 7 mina sipa. A vi kako ti su prozor? To je sve samo. A ne mere meti kupus unutresvini jedan glavica kod smrđe kupusa. Vaš kupus hoće smrđe. Ništa tu ne smije smrđe, nijedan. Sve 8 široka kuća. A nema nijednog okruga sad preko vreda. Sve to odje do grada, do tamo i ovako. Nema nijednog okruga sad. Pomagao sam žita i 2 dizal ture. Pa se vetu pulcovi dole, pa se diže napante tako žito. I ja ne znam sam koliko je to. Znači, stoji sve, nije nizače. Tak si iz Osijeka snimali, iz Slavonskog Broda. Sve su to oni tuda snimali, Vinkovci, da vidio kakva je šta je starina. Ova je kruška bila 45. godine. Mi bili maleni. I moj čača, moj Amđa tu je sadio i moj Amđa. I čača je Amđa. I mi bili voliši, maleni, toki su bili. Kako je bila od toga stup debel? Od 45. godine iza nju nije ništa odrastao. Da je toliko slab. Slobora, osjećao je gleda. Mahovža. Evo i ovo ovdje. Samo te 2 voćke žao, to mi Amđa sadio. On je u mjeru 45. godine. To mi Amđa sadio, tako. Dobro je htio starine. Ništa ne. Te 3 voćke su ostale, 1, 2, 3. Ono sam ja izašao iz sekvata ovdje. Ne mogu više. Sad je ovaj mene dolazio iz Slavonskog Broda. I sad on kaže da mu ja prodam. Jer ti plati, ja ne bi, jer ja prodam reći para, kako vi? Dakle, viš ovdje, evo, ovo proba šta je? Tu su neko žene prodaj kupala djecu. A šta je ovako? Neko pisale prikopede, urezali, samo glava. Tako, to je starina, hvala dobra. Ja prodaj neko, nipošto reći. Pa šta je smije da kaže, vi ćete tebi dobro priplati. Pa kaki, on sve uđe, on je zavno golucu, kad je on došao ovdje. To je sve starina, nisam novo. Ni kreveta, nije samo ovo do pare kao će da mogu. To je sve za evo ovdje je bio ognjište, na ovdje jednu priču. Ovo su ljudi bili bradati, komu se voli. I oni su sjedili tu, ne veća u veliko ima tava, bila bakrena, ovo je do 50 centi široka. Oni sjedio i pušao. A gore voda nala vrijedno gdje imam ja zakat od njih, ona kula. I god donijela roda rodićima onu zmiju. I ona je nju donijela zarijek, držala ona upala guja u vazduh. Taj guja je skočila, voda se mi ratije, potacije, svi pobjegoše. Tu je bilo tako to ognjište,
Osipio. A ko je znao sam, uvijek nije to tako. A ovdje je bila jedna baza. Tu je bila baza, ovo sad su puno 10 metra, 20 inči, litra, malo, 6 kilo. I onda, kad je bilo za vrijeme onoga obaveze, oni su ljudi našli meni pokupali da ja vozio zemlji nastu, sad nije baze, mislim, to je bila baza, znaš kako dobro. Pa znaš, pa bude kao po 50 svijeta. I sad je djeca jedu. Kad se djeca potuku, ko čega, ko gurbeti. Djeca se potuku, ona je dao koja ima šefca od žena, ona uprte u svim dođe se tamo. Neći je od tih djedova sini. On je ovdje stajao kako od djece počne pričat, ona je djed izvadi mušku, pelku, glavu i kao. I da ona tako povedala djecu. Nitko ne smije šutiti, svi mora šutiti. Bila 5-7 salončića. Ovdje je jedan banak, gore uži, gore treći i četvrti i gore tako na šta bila. Kad je bilo to četvrti, tako bila, ali s one strane, ovdje je bilo 3 cigle. Pa su jedan kumože tako. Rupa i tu se donosno 30. Pa se 30 loži tako, a malo matke budu. A ovdje u zidu bilo i sad ima ovdje. Tu je bila jedna dopača, pa bilo šibica. Nije došlo prije opaljača. Šibica, bio trud i masat i kako nazivao, kresivo. I tu bude sad ti udarac ovako kresivo, metene ovako udarac. I ona je trud odmah ovati od kresiva i odlažeš vatru. Ja vidio ona je trud bosa to. Evo ovdje je bio jedan banak, tu je tako lijepo. O peć, ovdje je bila samo jedna peć. A to nije bilo ni peć, onda je tako je bilo to u redu sve. A ovdje je bila jedna škoret ovako. A bila zemljala stoko. Oni otici se ovako sa širci. Ako malo svaki isto. U sve 3 reda tako povećano. Pravo ko sa širci tako. I sada onda, ovdje je bilo opet banak ovako. Tu kad ti veće su mlijeko vali, pa stenješ tako. A mlijeko je se kuvalo u zemljeni sa osamom šepom. One su bile zemljene, kad ti skuvaš to mlijeko, pa reci, zato zemljeno bude kajmak i povaka tako. I to je sad misao kako ja oskoda sam to pošao, pored poštis, nikad peći ne moraš ti, to je pravo bilet. Čega je od naraz se kao od naraz pa se mislim šile rubine pa onda posle se vezli i eto ti gunča ima sukno koje se pravi ovako sukno što se tka pa se onda posle zlatom veze i pregača isto žene koje su tkale ima isto znaju koje su znale to rad isto pravile se i eto ja, kako bi ja rekla, kad su da šije ovu se šilo isto od meleza ove gače ovako za muškarce. I eto, kako ti ja objasnila to sve, ne znam ja. Može znati da je ovo žensko, jel? Ja. A vi su ovo gledaj, sliga. To je pajdo moj. Jagluk cure što su predstavljale, a ovo su peškir. Što cura isto i žena stavlja i cura isto, ovo je javno cure koga što stavljale prije. Pa ja imam sad još koji su pod uvakom, imam ja koji su kolutićima, gore kolutića ovdje preko Vajtal svi tude. Ti ima kolutića ima. Ovo je što naraz pravi, što je se tkao, pa vezom se vezli, pa pregače, pa gunči, pa dukate i eto šta je ono. To je cura što su prije nosila i ovo i žena samo nosi. Ima tamo što stražnije pregaču nosi žene kad se udaju. Ovo je koluć što prije mlade nosile. Žene sam što nosi. Poslavije se. Ja, posla slavije to, jedino mlada kad se uda pa nekad. Na tuđe tu držiš pekpet, bed i šljiva ako da nakiseli bio šta. Tu se sve srpa u to. To ima 100 godina stare. I oni prije stari ljudi što guslaju. Oni dođu ovdje na sjelo. To sjeldio bude okolo sve kolo igra. I ona je gusar. Kako ono pjeva, nije malo znam kako ono pjeva. Ne mogu da upamti. A sada tu kolo igra u cijelu, a ja u kralju ocurujem različno preko peda, drugi kralje. Evo ti Marka idi ven, a ja je drugu kralje. A kada ona mene potjera pobježita, to je kolo dugo znam koliko bude. I onda dođe tu bude ljuštenje,
pa bude 100 ljudi. Ljusti se tude, pa kad se ljustenje završi, onda uđe, ko će pogledat, uđe tude iz donje Žabara, gori Žabar, Omudvac i Bukvičan i naš. A bio